Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Kindiat sengi hadirin bagi Pulit kelayok pediangnya kajing ujor da kajing tho na wei unong snong ku Umkhawai jirang uba tarmal mau tho ki Pulit kelam dapen selamar mal kela penlong hi kajing kenra ha ketiga jaka bat yo kem no yu Melan Syngkli Hashwa jong kene uba tarmal uba syong basa ha kashnong Umkhawai ulo ujor syaki Pulit badan wei ubru ha ka pratrek mentau benai ha kapor kumakat wei hadu khat arbaje Melan Syngkli lawan syeng sentuj marbanyang ha kashnong Umkhawai bat la Byrngem ban Siat yap uba Balwan mau tho da ko peni da ko sulaishna bat kum juru ula Byrngem yu sentuj marbanyang lembat ya kiau jong u da ki pentip syaki Pulit halo kene ke benta Halor kene la thong ka kin hon toket bat marmar la penlong ye ke jing khanra bat ki Pulit kari boy district kila yo ban kemno yu Melan Syngkli bu syak kenno Byrngem bat na u ki Pulit kila yo ban kurup kuwe ke suloi baklam license bat sauli ki kuli ka patar kema police station kila register persya eu bat la pengat ha ke case arms act bagi jing toket kena ya syakman